Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ki Myntri Sorkar jong kani ke Jula Meghalaya, bakantop yo ba Alexander L. Heng, uba Hamlet Sendoling, bat ki MLA bakantop yo ba Renington Lingdo Tongkar, uba Sustain Soton, bat uba Maxi Milan Bersat. Haka kat sau terik mentau bena jemang arhajar kat kendai. Kila Hiar le Jurip ya ke Iing sa jong sekretari jong ke Hima Nongspong uba Michael Warjri kabaran hapo ke Senong Balakhawa. Hari boy district hadin ke Jingsha Hertma haki pajbor haki kendiat sengi balala. Hakani ke Jing le Jurip kini ki Menteri Sorkar baki MLA la senran lang ru yaki daki magistrate baki he pulet kari boy district bat ki wei daki officer. Uba Alexander L. Heng hak jekran berkinong patai kobor ulai tu bah hak jekran bagi pajba nong snong ke Balakhawa kila pengsan bakani ke snong kedai ke badang hap hapo upur usam jong ke Jela Meghalaya ulai tu ru ba ulada betha ye ki bor sensar ke Riboy district ban pha ye ke kai phot token halor ke jingsha thombor ke yengsa uba Michael Warjri kenang ba ke Sorkar kanla ban ye keren ba ke Sorkar Assam na ke benta ban pelai no uba Michael Warjri uba dang sha set hadu menta hak along ki pulet jong ke Jela Assam. Lalit ngila poy untuk Balakhawa new Balakhawa ngila I dan lang jom ikmat ya ka jing penjat penjular jom gitu ki breu ki bale ya gitu ki kambaman bat ni penram ki kata jing ya ki nagaliang jongi la don ru additional SP nata la don ru no magistrate na pori boy district bat ki di ke besar bat kirang ba pulit osi nang tu ka jakar ba dorakat bat ngil ong ka administration bang ikwa yang ini yang visit jungi ya ke full report ya ke bala jam kumno gaja bat ke report ba kani ke jaka kalong kumno kalong disputed kat kum jing kan yuki ki ong ba kani ke jaka ka dei be hapo Meghalaya tiga ong ikwa ya ke full report kana bagila man certain the fact nak ke bagila man ship ke decision tiga ba dei man penbet ba dei bat na galyang jong ka level jong chief minister ke level yung ki Assam government baga state government what la do the center do la nang idol come teo ban resolve yung issue in hable eta ban long once and for all wadi ki payaru ki la podo ki la pra nantai ki jung thung jung tap kum jung thung kwai ki jung thung snap core ki jung thung ubon ba ki jung thung do la pom be daga white but ka la penjulor la bon ba ki jung julor la jahing jung ba Michael Jerwa di nagaliang jungi ni dawa ya Sorkar Assam begini ban pelai no kloi yang Michael Jerwa lani ban transfer no ya kes sepo Meghalaya namar ba kat kum gajing tip jungi bagajing ong batai jung tu ki traditional satu ba katu ga jaka ga hap po ga jurisdiction jung Meghalaya tikanu gono ka kes ka ba hap po ga jurisdiction jung gono ga state kadi mane cha court jung tan state kamla mulai ada ke jurisdiction Meghalaya kadi benong court jong Meghalaya dapat police station jong Meghalaya kamla mulai Assam ti ketangi benbor ke Assam bade ban pen I bill no won lane ban transfer no ke case jong ba Michael Warjri chapo ga state Meghalaya nomor ba ka jingja ga ja po ka jurisdiction of Meghalaya nomor mas sentip kani ke jingja bau local MLA on behalf of the MDA government ulale lali ban Jurip dala dia lali ban pej ke badun kam dala dia hi barakhoi ulet kemu wei neki nongelam jong MDA government ada le dia baga abadu kini giski tem ke songa pada haba menta Sorkar kala ladap let si sin te mentangi pedang mangi sin menit men scam susu men penyui susu dah lagi juga kuat alu kejinge bagi ni gibru ke kendu ke PMGS scheme kat kum ke banjing iklan jungi menni ngila ban penyat bi ke surok na po border juga Assam ban Meghalaya kenang bakani ke surok kan pihak senon ba kanu ke jurisdiction juga Assam kanu ke jurisdiction juga Meghalaya te ya kata hi ban warra ya ke development kaniga PMGSY kumla manau mani kaniga development jonga Assam ne jonga Meghalaya PMGSY ka scheme ko ada center scheme tikano ko development ngidi ben pedang ora tamba abdumla ben claim bade bo no bagani ka surok kaniga jonga state Meghalaya ne ka jonga state jonga Assam kaniga surok jong pai ba jong baro bala ben ka Meghalaya tamba la hap ko jurisdiction jonga Meghalaya is Meghalaya
lag hap ko jurisdiction jong ka Assam is Assam lag ka long bit border apo border bit tiga day bit jong boro ben kam lo